Leteti, leteti, leteti visoko, neznanom prostoru kao starom drugu, vitlati se kao omađijan soko i nestati. Sjajan u sunčanom krugu. Iskonska želja čovekova da poleti toliko je snažna da pobeđuje i strah od visine. Junaci ove priče odolevaju prirodnim zakonima kojima jeste moguće doskočiti zahvaljujući njihovoj hrabrosti i veštini. Reč je o paraglajderima na Čenejskom aerodromu i njihovoj želji da se poput omađijanog sokola iz pesnikovih stihova zavitlaju nebeskim prostranstvom odakle je slika sveta sasvim drugačija, toliko bliska i toliko pokorna čoveku na dohvat. Njih 60-ak iz 12 zemalja sreli su se u krugu Aerokluba Novi Sad u okviru takmičenja za Kup Evrope. Uprkos prekidu sleda događaja zbog snažnih udara vetra drugog takmičarskog dana, jedinstveni su u oceni da su Novi Sad i Novosađani na najlepši način odgovorili na visoke standarde sličnih događaja na kontinentu. Za prvu seriju zadovoljan sam. Vidjet ćemo, imamo da se igramo još dosta, bit će dosta poleta i sletanja i borbe do samog kraja. Kakvi su uslovi na Čeneju, kako ste zadovoljni organizacijom? Sve je na zavidnom nivou, uslovi su ok, vidjet ćemo samo da se vreme u toku dana ne pokvari, ali nadam se da neće. Sve je super. Konkurencija? Konkurencija je uvek jaka. Vidjet ćemo, borit ćemo se do kraja. Navijamo za uspeh. Organizacija, to je sve u redu, sve je pod kontrolom, možda sad malo vjetar nije idealan pa se dosta nisko ulazi, tako da je bilo na knap ono da se izvuče u taj finalni let kako treba, ali evo, bit će različitih uvjeta za različite, kao uvijek na kraju najbolji pobjeđuju. Krasno, meni se zdi organizacija zelo dobra. Smo bili pa včeraj prvič pogledati v mestu, pa je zelo lepo tudi. Restauracije dobre so. No, pa všeč nam je tukaj. Jeste prvi put ovde? Prvi put ovde. A ono što ste očekivali da ćete ovde vidjeti i doživjeti, je li vam se to i ostvarilo? Ja, mislim da je vse tako po planu se gre. Ne face plăcere să fim astăzi la această competiție. S-au adunat foarte mulți concurenți, o să fie puncte foarte mari. Sperăm să câștigăm. România, cea mai bună echipă. Okupljanje paraglajdera Evrope i njihova želja da demonstriraju veštinu jedrenja nebom iznad Novog Sada samo je jedan u nizu događaja predviđenih kalendarom aktivnosti članova Aerokluba Novi Sad. Podršku negovanju tradicije i viziji razvoja kluba dobili su i u gradskim strukturama vlasti sa gradonačelnikom na čelu. Našao sam podatke da je Novi Sad bio centar vazduhoplovstva u Kraljevini Jugoslavije, da imamo najstariji aeroklub na ovim prostoru, najstariji aeroklub u Srbiji, Aeroklub Novi Sad koji je proslavlja 95 godina. I jednu veliku tradiciju koja je pre svega vezana za avijatičarsko naselje, odnosno današnju kasarnu Jugović i posle toga aerodrom Čenej gde se danas nalazimo. Paraglajding nije sport koji je svima nama preterano poznat, ali je svakako veoma atraktivan i da imamo preko 60 učesnika iz 12 država, što samo pokazuje da je ovaj događaj na mapi klubova koji se bave ovim sportom prepoznat i prihvaćen. Svakako da svi događaji koji poboljšavaju ili popravljaju ili prave onu sliku Novog Sada kako želimo da imamo, ovo jeste jedna od takvih poruka ili slika, je nešto što grad podržava. Prateći istoriju i događaje unazad, za 95 godina jedini gradonačelnik koji je došao da nas poseti, to je današnja poseta. Sa našim ličnim sredstvima i sredstvima naših prijatelja uspeli smo da makar ovaj klub postoji dalje i ušli smo već u drugu fazu, a druga faza je dobra organizacija svih sekcija koje imamo, 8 sekcija koje funkcionišu. Nije moguće doći na Čenej, a ne progovoriti koju i o Čeneju. O aerodromu naravno. I o mogućnostima opremanja vazdušne luke i njenom osposobljavanju za upotrebu i izvan sportskih dešavanja. Ima ta priča oko aerodroma na Čeneju i njegove sudbine koja je, da kažemo, složena, ali je svakako istovremeno i atraktivna. Svakako je i atraktivna.
da ne prejudiciram, mnogi su to ranije otvarali pa brzo bežali od te teme. Vodio se razgovor i sa ministarstvom i sa ostalim relevantnim državnim faktorima, odnosno institucijama u državi oko aerodroma Čene. Tu je naravno i pokrajina koja mora biti uključena kao suvlasnik ovde nepokretnosti. Vidjet ćemo. Ovo je nešto što može bude jedan ozbiljan potencijal za dalji razvoj grada. Za sada, do tada. Vratimo se lepoti jedrenja, nebu pod oblake. Nama, manje hrabrima, koji bi paraglajderima da dodaju pridev ekstremni, poput autora ove priče, preostaje da zatvorimo oči i da zaplovimo u susret dimenziji prostora odakle je slika sveta sasvim drugačija, na krilima pesnikovog stiha. Čuti samo zamah svoj u prostorima, muziku svog krila. I na samom kraju svoj trag izgubiti i cilj među svima. Iščeznuši tako u nebu i sjaju.